Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyan wa sarrafna fihi minal wa'id. وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى Allahul Malikul Haqq. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'an. Fata'ala Allahul Malikul Haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqadha ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma wa qur rabbi zidni ilma. Fata'ala Allahul Malikul Haqq.
Im
Allahu Akbar. Adina
Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha والسماء وما بناها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها Sadaqallahul Azim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa ghiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagi kaum muslimin wal muslimat sadaya, acara anu nomor ka 4 nyata acara pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an anu parantos ka kuping kurang sadanana benembe yang mudah-mudahan anu daoskeun kumantena ayat-ayat suci Al-Qur'an mudah-mudahan